rata re ka bula dibibele tsa rena go tswa go bukeng ya dipalo numeri tema ke a lesome temana ke a go thoma ka masomepedi senyane go fitlha ka go fitlha ka 31. Numbers chapter 10 verse 29 to 31. Jesomoloki o muhle hlosa aona adi Kukumudipa eke tshwereng ke a sefonotiki ke kopela le mpalle yona o hlahlamologa ga setšhaba e se tloga thabeng ya Sinai yona e re gomme Moshe a bolela le Hobaba morwa wa Reuel Momidiani mogwegadi wa Moshe a re rena re a khuduga re a bua go boletšego ke morena a re itlo le nea felo fao sepela le rena o dira gabotse ka gobane ba Israele morena o ba ba netšitše botse go ba ba a re nka se ke ka ya nna ke tlo boela nageng ya gešo go metswalo yaka Moshe a re anke o se re tlogela ka gobane ke wena o tlo go re tsebela makhutšo lešokeng o tlo ba mahlo a re Moshe e be e le modiši o ba adiša dibutsana tša moprista Jethro. Moshe o ile re ga a lebelela a bona setlhare se tuka empa se saso lentswe le a tswa le re Moshe rola dieta tša gago gobane felo fao go agala le e ne e le modimo ga na mo preparela gore e tlo ba yena wa yontšha setšhaba sa baiseraele nageng ya Kepeta ke mo Moshe le gono o tlhakane le Momidiani bogadi wa gage o re rena re a khuduga sepela le rena lebaka-baka le Moshe a mo nyakela lona o mogwegadi wa gage e be e le lebaka le le tee fela o tlwa he o bolela mo verse 31 e re wena o tla ba matlho a rena re tla o dia tse di botse gobane rena baiseraele modimo o sepeditse lefelo o re sepeditse lefelo fao monna wo goba o ba sa tsebe gore Moshe o a tsamaya le yena setšhaba se a tsamaya le sona sa Israele go na le moseang gona empa fela o Moshe o e le molamo wa gae o na le taba e tsebang ke mo re rena baiseraele modimo o sepeditse felo fao sepela le rena o re ga ke sepele le lena ke boela nageng ya gešo o gape ya o bolela le motho o bolela le yena wa bona o ikokobeditse Moshe o ba ikokobeditse gobane
the main purpose ya hore a bolele le yena a sepela le rena ke ka baka la hore o re e tla ba matlhwareng o tla tsebisa makutlong le shokeng hobaneng bona na engwe le engwe go na le motho na engwe le engwe go na le batho bao ba beilweng gore batho ba e tlo ba bona mo re yang hona re shumisa bona ka baka la hore the language e re yang sabeng se re yang go sona ga re se tsebe empa fela motho wo o tlo ba matlho wa rena motho wo e tlo ba yena wa tlo ja the information from mo re yang hona a tla fa yo gobane motho o go ba ha re busa bolela le yena o ba bolela le yena ka go mo tshepa o tsamaile le yena ka ile polamo wa hae a kwa gore o ha re ka tsamaya le yena e tlo ba yena wa re tlo re le shokeng ya ba yena re lebelela dihutsana tsa rena ya ba yena wa tlo ba matlho wa rena gobane ko re yang ona ga re o tsebe ke nyako tswanya di mo tabeng ya moshe le go baba di teng gale ga gona na ga re ka tsenang go sena motho even le nageng ye re leng bo yona ko morago gobane rena batho monna o bokile ra le ka parlamenteng ka mmuso ona ola ga ba le ka parlamenteng ka 1980 ile ha bua lela a re batho ba se botlhe ke ba-terrorist gobane le batho ba ba iketlile fela moo gore batho ba ente ba dirile jwao gobane motho o mongwe o montsho empa fela be ba šomiša maafrika go tsena ka monageng gore the language e re e bolelang maafrika ba borena ba kgone go ekwa empa ba ba fe information eo ke bo mmuso ba nyaka gore o baba a tsamaye le bona a tsamaye le rena gobane mo re yang ona ga re o tsebe empa fela wena o tla ba matlho a rena tsamaye le rena selemo se thomo ka ga Polokwane Central re mo leetong we have been staying here for many years therefore a tshwanela ke gore tsamaye mo re tlo ya mo taheng e re le mo yona re sepele gobaneng Israele le yona e be tsamaya e be le ba bangata ba tshwana ka ka mokgwa leng ka teng e be le ba bantsi empa fela tseleng ya bona ka baka la gore ba ne ba sena tsebe ya utlwa empa ba na le tsebe ba ba na le matlho a o bona empa ba sa bone gobane moshe tseleng ba ba tsamaya o ba re go bona ba re ba fela ba mmele ba re moshe re bolaya ke tlala ga ona metsi o tshwana ka neng o re tlogetse ra šala ona kwa e repeta even though be re le bagoba tsebe modimo a di diela ba diela tsa moseletso le ba le sepela ga ba nka ba di bona moshe o na re ha ba tshwere ke tlala ba ja manna he ba banyorilwe metsi a galaka o ba supa lejwe gomme metsi a tswa banwa ga ba di bone tseo gobaneng ke dingangeli ba nyaka go dira ka mokgwa ba ratang ka teng sepela le rena re a sepela gobane rena ba Israele modimo sebise lefelo fao mo re dulang gona fao mo re jang mana le dikwekwe maswi le dinosi sepela le rena empa fedora a ile ndao ke a Yesu ke lefase la Yesu go ke phetseng gona bophelo ba ka le lona ke tsamaile is enough go fitlha mo empa moshe gore sepela le rena o tlo be matlho a rena sepela le rena gobaneng tulo re yang ko yona nda re tsebe nare monna modimo wa ba tsolela a mo ya gore ba le ka khotso mpe ba re ha o tsamaya le Jehova go itumele ka nako tsotlhe gobane Israele be tsamaya le borena go tle mo ba sepelang gona ba ba sepelang morena bona he ba tswa ka le watle le khibidu ba setse ke maIsraele ba setse ke maekepeta ka morago the last group e kileng ya ha e felele modimo a laela moshare ntsha bana ba le 12 ba e ba ntle matlapa ba tle ba be ka ntlano ka e tle be se gopotso moshe o tsamaile le Israele nako e telele le rona we have been staying here ka re lapa la masomiki ke kala le ka mona we have been planning ra tsamaya empa fela ra tsamaya this is the time 2024 we must go we have been staying long tshwana le ba Israele ba tsamaile nako e telele for 40 years ba le tseleng gobaneng ba nana le batho ba ba tsamaya le bona ba ene gobaneng ba phetse thata he ha re tsamaya ka tsela e ba ba tsamaya ka tsela e ha re mo tseleng mona go na 10 commandment e modimo ba file yona ba ne bona shaba sa ba tsamaya tsona se be se tswa modimo 10 commandment e ba itela ka mo ba ratang ka teng
sepela le rena nna Modimo file o sulafaditse naga e pela sepela le rena Polokwane Central nna re ya sepela this year 2024 re ya sepela the question gore re sepela tshwereng motsogong bona ba tsamaya o bane mokreste ko pele o ba baeteletse ko pele go ka ba lengwalo la Jeremia 42 verse 3 fela e bolela ere ha re tsamaya a tla re bontshe tsela ere re be re le mashalaela be re le ba bangata re be re feta mo re le motemong re be re le ba bantši empa fela re setse re le ba banyenyana nna re mashalela ba ya go profeta Jeremia ba re ka matlho wa re bona re rapelele go Modimo wa gago a re khompise ndlela e fa ditse gambe ka yone a re bontshe tsela ka tsamayang ka yone le mesebetsing re o e dia mo re yang gona e be wena Modimo o re tlhatlhang o re fang tsela o re bontsha tsela re sepele bjang qetelelong ya ngwaga he ngwaga tlo fela 2024 tle be re re goodbye gobane rena Modimo o sa bese o fitlha fa sepela le rena moshe o sepetse le bona o ba bontsha tsela empa o re ke a tsamaya ke wela lefatshe leso ke wela lefatshe leso ha ke tsamaye le lena ka ke tsamaye le lena gobane lena lefatshe leso le nna ba mpatla ke tsamaye le lena gobane lena tsamaye le lena bona he o tsamaya le Jehova ke o itumela ka nako tsotlhe he o tsamaya le Jehova ke o itumela ka nako tsotlhe ga gona mo ka re o tsamaya le Jehova wa khumana le re tsela tse tsa gago ga di sepele ga botse sepela le rena o baneng rena Modimo o re tshepise lefelo le le botse Modimo re file setene sa Polokwane Central re tlamehile tsamaya this place we belong here like ena go ya ka Mika 2 verse 10 ha e bolela ere le ndawo ye ya nuka ya nkga e tla setsa ruri a tsamaye Polokwane Central a tsamaye Polokwane Central we belong here ga le re ka le bona beng ba pa le filo lena bile ba so ba le tsamayang ba so ba le tsamayang perhaps ba benefit ka re so we have been here for long sepela le rena re mo tshepisong ona that place very kubaneng ano go yang go teng kwa e be sena go ya re ka tsamana Modimo wa sa prepare the few e be tsele teng ga ke boletse ke re ba Israele be le ba bantši he ba tsamaya empa mafelelong ga ba tlo fitlha lefatshe ba le tshepiso lona lefatshe le letle la ba se di nosi there were very few the few of us we are going all out to build the church of Christ mo eno ba tle this place is Polokwane Central is ours re una ke a rena le re be di kuku ba tlo ngotla ba tla ba bolela ba re e be di ba se gore perhaps ke dira hirisa mo pleke ba ke 6 ke ba se se go baneng re tle be re berekile Modimo a re teletse go pele sepela le rena go baneng Modimo o solofaditse le fast le botse sepela le rena go baneng Polokwane Central Modimo o tlohetse Modimo o ile a bona gore the few of us re tla kgona go gotlella ka mo ke tla tsamaya ka teng everybody knows gore Polokwane Central ke le ba jwang le gore tswang re le go teng ko re tsamaile ke se ke reng rena Polokwane Central re tshwana kana le ba Israele ba ba tsamaile mengwaga e 40 years ba le molegana teng he ba ba tsamaya go na le dingangeli tseleng tsa bona empa fela bona the few ile a bona gore ke tshwanelo rena ka rufo 64 re tla dula until such time he we fitla mo ile bona rena re tla bona gore re a sepela he fela ke sta a prepareile mboya ya rena sepela le rena re ile faseng le Modimo a re file lona Modimo ha tsamaya le wena ke ka boitumelo ka nako tsotlhe lefatsheng go na le di-challenges tse ntši empa fela kokotwane ya rena ke Jehova ke mo Pisalome e bolelang ere ba itshepetseng Jehova ba tshwana ka lethaba ya Sion rena Polokwane Central re ile ra ipokotela go Jehova mo kileng wa ba le dimisi e mentši justice re tsena re tswa go iswa dikhoto empa fela the few of us we said we are going no more we start lapha lesendawo ke dula gona ka mo 43 go mme ka tsela e ra tsamaya jwale ngwaga o fela perhaps ka May ke tswile ka molapele tsamaile re goodbye masoniki a tla re ipolela re masoniki this masoniki das e tle be la pleke e leng ya rena sepela le rena go bane Kriste
o re tshepisitse naga e botse sepele le rena gobane o re yana ke poleke e botse ke poleke ya masodi notes. The place is beautiful, ke poleke e ntle ka segatho, ke poleke e ntle mo re yang mo teng. Tsamaya le rena nna re ya sepele o ba mmolelela rena re ya goduwa o na mmolelela rena re ya goduwa empa fela le yena ga nke a tlhokomela gore motho wa kolelang le ena ga re ya goduwa ke motho wa e le obaneng tseleng e ba e tsamayang le batho ba tsamaya le bona o ba tsamaya le bona e le modimo wa e le obaneng wa ba thata. Aleri e bashwe ke ba le fetse le satane mo atla afe tsamaya le rena o tlo be mahlo a rena, tsamaya le rena o tlo be wena o tlhokomela ko madišong šokeng gore phoofolo tsa rena se ka tšatša ke batho, phoofolo tsa rena se ka tšatša ke dibatana gomme keresete ga a tsamaya le wena re leetong ga ke boletse re a tsamaya rena re ya lefaseng la rena re a tsamaya lefaseng le modimo a tshepisitse lona o re nanogang le sepele Polokwane Central nanogang le sepele gobaneng felo fa le le mmogo yona a se poleke ya go khutša a se nao ya bokhutšo e ka tlatša lesene tša ruri e ya nuka masambeng amen. Ke kopele koko boledi go mfitisetsa lentswe le ka thapelo.